Mu masaha abiri ashize nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje yuko zagabweho igitero na Iran ku kibuga cyayo cy'indege giherereye muri Qatar mu mujyi wa Doha. Mu minsi ibiri ishize nibwo Amerika yagabye ibitero ku bigo bitatu bibika ibisasu bya kirimbuzi bya nucleaire bya Iran irahangiza. Bibiri muri byo birangirika bikomeye ariko ibindi byo ntibyangirika bikabije. Iran ihita itanga agasopo nk'uko yari yayitanze imbere yaho yiyama abanyamerika kuguma kwivanga mu ntambara iri hagati yabo na Israel. Ariko Amerika nayo kubera ubushongore n'ubukaka bwayo yikura mu mitana iragendera barasa. Kuko isezerano ari umwenda, Iran nayo nk'ibisanzwe nayo irabasubiza. Igihugu cy'Ubushinwa mu gitondo cyari cyatangaje kibinyujije muri ambasade yabo iri muri Qatar gisaba abaturage bacyo baherereye muri Qatar yuko batava mu ngo zabo bazigumamo kugeza igihe baza kumenyeshwa igihe cyo gusohoka bakajya mu mirimo yabo. Ubutasi bwabo kumva ko buri hejuru cyane. Iri raswa ryatumye Qatar nayo ifata uruhande ijyaho itangaza yuko ari agasuzuguro gakabije kubona igihugu nka Iran kirengera kikataka kinyuze mu kirere cya Qatar nta burenganzira cyahawe. Yatangaje ko ibingibi bigomba kugira ingaruka ikomeye ku buyobozi bwa Iran ndetse no ku kigo cya gisirikare cyabo icyo ari cyo cyose cyase kuri commanded base yabo. Mu minsi ishize ubwo abanyamerika batangaga gasopo, Iran yavuze yuko nta muntu n'umwe izigira imanikira amaboko cyangwa ngo yemere gupfukamira. Bararahiye kizaba twe tuzama umuti, tuzarwana inkundura mpaka kuwa nyuma. Ubushinwa si igihugu cyonyine cyaburiye abaturage babo. Ubwongereza, Ubufaransa nabyo biri mu bihugu byaburiye abaturage binababuza kujya mu kazi uyu munsi, bibasaba kuguma mu nzu zabo kugira ngo hatagira n'umwe muri bo ushobora kwikomerekera cyangwa se akagirira izindi mpanuka mu mihanda mu gihe ari gukorwa ibyo bitero bya Iran. Iran ubu iri mu kangaratete mu bihugu byose biyikikije ko byose byayiteye utwatsi bivuga yuko yarengereye kubwo kuvogera ibirere by'ibihugu bigiye bitandukanye. Ariko ntibyakwiye inshuti magara ariwe Burusiya. Igihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Putin cyamaze gufata uruhande, ubu kigiye kwifatanya na Iran mu kurinda umutekano ndetse no kwifasha gutera ibindi bihugu ibyo ari byo byose bisunutse amazuru mu ntambara hagati ya Israel na Iran. Igihugu cy'Ubushinwa aka kanya ntituramenya aho giherereye, ariko ntawamenya mu minsi iri buze kiraza gutangaza aho giherereye. Ariko sinimba koko Iran ishinjwa kuba ifite ibi bisasu bibitse hehe? Icyo nicyo kibazo kiri kwibazwa n'abanyamakuru benshi kuri BBC bavuga yuko niba Amerika yaragize ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kuba yarasa ku bibuga bitatu bigiye bitandukanye kandi binini, Iran ishobora kuba ibitseho ibikoresho byayo bya kirimbuzi ndetse n'ibindi bikoresho byo mu ntambara harimo amamisire ndetse n'imbunda zindi zikomeye zishobora kurashishwa amadrone ziri hafi cyangwa se kure. Ariko Iran ntiyivayo, ntishiramo rwose, iraguma kwikora mu mitana ibabwira yuko nta muntu n'umwe, nta gihugu n'iki na kimwe bazigera bapfukamira cyangwa se ngo basabe imbabazi mu gihe Israel yo ubwayo itaragicara hamwe ngo isabe imbabazi ndetse yumvikane nabo. Ariko biracyagoranye cyane kuko bose bitwaza yuko Iran iri guhohoterwa n'Abayisiraheli, Israel kandi nayo ikitwaza yuko Iran iri gukorera ibisasu hafi n'imipaka yayo. Abanya-Iraq nabo bahise bavuga yuko kuraswa bingana gutyo na Iran irasiye muri Qatar nabo batari kure bashobora kongera kuraswa. Ubu nabo batangiye gushyiraho ubwirinzi bukomeye. Ubuhinde na Pakistan niyo ntambara igiye gukurikira iteye impungenge ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu mbega ahantu hose biratangaje kubona intambara eshatu zigiye kubera ahantu hatatu hatandukanye kandi zose zagirwagamo inama ndetse n'ubufasha n'Abanyamerika kugira ngo butange amahoro mw'izo ntambara. Harimo intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Abanyamerika bafite uruhare kugira ngo bagirane amahoro, habemo inzira z'amahoro bityo iyo ntambara ibasha guhagarara. Pakistan n'Abahinde yari yahagaze, Amerika bigizemo uruhare. Israel na Iran ho biracyageragezwa ariko ubwo nabo bahisemo kurwana. Ubu twese turi kwibaza ngo biraza kugenda bite mu gihe n'abari bumvikanye ari bo Abahinde na Pakistan bongeye bagakozanyaho ndetse na Middle East yose ikiyegeranya na Qatar kugira ngo babashe kurwanya na Iran. Ubu ntiyaba ari intambara ya gatatu y'isi yaba igiye gutangira? Icyo nicyo kibazo kiri kwibazwa n'abantu benshi. Mureke tubitege amaso turebe ngo bizarangira bite. Niba utarakora subscribe wakandaho hasi kuri subscriptions kugira ngo amakuru ajya kugeraho neza, ukarayikinga ndetse ugasharinga n'abandi bakamenya updates zigiye zigezweho.